mak kaya tuh mujallo yosan. Aga je ujallo ya. Kau bawa juga sekomelo aku dia. Aga je. Iya ru. Kau kata daripada itu masolang Jallo tuh aja. daripada yang masolang Ayo karo. lebih ku yang masolang Ay. Bahaya karo masulang. magai Bahaya. mabeng kele Gitu. mapagang-pagangan nange waktu nama Pak Ustaz iya ro nabahas ini rumah kunre masula Pak yaning nah maka naka iya mana ko napauto maka da iya rumah kunre maka lupu matan nah tuli mapagang-pagang nga waktu nanti dia ribahas maka nakatan na po do di nabahas kasi anggota aku murah pimato nih nah loka biji-biji Pak Ustaz maka dah magatusi kumakoy mo dili na binimi Allahu Akbar. Ya sudah dulu assalamualaikum.
Selamat pagi menjelang siang semuanya ibu-ibu yang cantik. Hera si rupa Ustaz. Mari sini Hera. Maka dah apa ku sa diruntu si tamak berisan lah. Hera yasan. Setasen. Lebas di mangkalinya. Dia yang utama kali sih. Menengkang. Yang utama apa itu kena tepuk. Sila dah ku kemapek ka makan kak tanapu dupa napa salama Mercedes. Selamat boy. Alhamdulillah. Weh. Iko tapai itu tapan Mercedes tapamay nga mana ki. Tapamay nga ki kada we. Iro la suka ano nito para kay bini na mako. Pagi dia dulu. Apa ya syukurlah da kado jadi siala Mercedes. Kene no jadi kak siala kapang ay 20 ni pura ko siala mino na racun. Iyar ko bunga moto kak ko ile tapo 7 mata bini ko. Lupo pa sa dila nga hindi si gagadali. Iya, maka itu nang Pak Ustaz. Iko buti parue buti lamae dari komelo ki maki buki buat apakanya kilalo paringar rata apakanya kilalo ibacata ada tamala ada mamali-maling kani wasele mamali-maling. Mamali-maling itu kasi makom jadi nak mamali-maling eh. Ini ibu-ibu eta pakai ngaila kita mamali-maling amay. Okay, utanay no ni Mercedes makadaka mana kaje tanta makor kasi matapa na Mercedes jadi na kada gambo naliwa mamali-maling na. Makadaka mamali-maling mage na kada doy matangang ato mapare Manila ni barampenga. Sekarang ya tu. Ya apa dia mau tu temelu kina figua wai latu meto je bacana. Itu gara sile negara tanah. Ada apa? Beneran nih. Ada. Tacipi. Hah? Tania. Apa beli? Bulu dua. Pasti tacipi. Salatoy. Oh tacipi. Hah? Salatoy. Salatoy. Apa beli? Oh, salo dua. Jadi mapikir kana kada aga sana. Terpas saya miru ingat bulu dua. Ternyata salo dua. Ya terusus buat keluarga dari provinsi Abokongang. Bilala na sa mula ko na kukino kampo na kada Abokongang. Umaga pa bilana ya kampo ko. Ha? Ako mula ako? Kenapa mau sebelah aku? Ya pwede ka kampo na. Yang kampo Bendoro. Kemudian kalau to kampungku. Mana kerja kampo mo Bendoro? Nanti mo ko Bendoro mo ro? Iya dia memang. Aku ke Bendoro jadi. Ha? Mana kerja? Iya. Di mata pa. Menengah. Mapale ako ko Bendoro jadi. Mapale na pula nga mure mo makada ko itu ese jadi Mercedes. Ya, promosi niaga. Oh, kumo ko pala Bendoro. Ay, kasikuro. Oh, kumi Bendoro jadi yun na sa buat tabol rondang ya. Pagala ko. Iya ba dito tumak ka dai? Makikaya pero mujallo inusan. Aga je ujalo eh. Kau tahu niya sa kumela ko di. Aga je. Iya ro. Kau kata daripada tu masolang. Jallo to ay. Daripada yung masolang eh. Ayo nero. Lebih ko yung masolang eh. Ay. Bahaya pero masulang. Hei, magay. Bahaya. Mabing kile. Ito. Mercedes. Iya. Si Lene longe. Mesa ka kajalo-jalo salah. Memang. Ilong nga kasi balik. Oke baik, sebagai lagu berikut.
mati. Sinalone mate. Lah, selai. Pura maninano Mercedes na mate. Mana kaya sih? Dia mau dengar. Wasa ni mata na Mercedes Madina. Bah, pinabunasan itu. Ita kuruntu tau napa kuruntu mata ni masuk pa nito. Kenapa nih mata masuk papa? Toncona. Mandi mau lihat mata? Toncona. Contoh. Iya ronang keluarga boleh abukong ini. Wah, tak pernah tuh kamu ngerti? Tak pernah tujuh mata kok. Di cantik baga Mercedes. Balik sih awasnya dari buah. Waktu itu selengkap di Mercedes Menre, ati kelau tawa. Karena sih. Ya kada cantik pret. Ya puji dia namanya beli mama dia toka. Ya kata ni mak ko to. Undang ibu ngalatuk kung kagak tuh. Pak Doris bede malolo ki Pak Doris. Bisa ladar makanan na balay lo kung kagak teh. Menre ini saling kaku ni sama kaji kena taro. Iba mi tuh ergo anu di ganti-ganti kini. Nih Mercedes cantik na. Padahal agak Iya, sebagai lagu berikut satu tembang Bugis.
Kembali ke Upsi. Itu ibu emang kadang-kadang kayak Cina Paladam nih para sata itu. Iya terima kasih. Nah panas ini yang kemunro akak makanya. Ini biasa aku di kampungnya makanya. Jolo akhirnya jolo nih ini nama di kupur kok. Ini ada sawar nih ada pemak deh ini sawar iya. Maki busi sejarah ibu Haji.